the spirit of competition, rivalry, no? Balayo, may itong karing masakit ng karanasan ni Jesus, kitang kayang kapanahonan, precisely, iyapin ini. Bakit? Niyang tinatang Jesus, ing pakyan ng Jesus mayap ngan, ibayo na ing sabla, agpangketang nung nanoy tang makausto. Yamong pakyan ng Jesus ito. Ibayo na ing sabla, agpangketang makausto, agpangketang tunay ng kaburian ng igpana. Yapin niya ning pakyan ng Jesus. No? At yung kayang kapanamdaman, yapin ning lugod na, masabal na, at pakalulo na, karing tawong mangailangan, karing masakit, karing danupan, pati na karing makasalanan, niya pekye bayan nala, uli na nita. At metong karing ikit na rin ng lalong-lalo na din ng leaders ng pamuntok na ng templo, no? Imbes na pagkaramdaman de, imbes na pakiintindihan de, tinuring din kakompetisyon, karibal king upaya, karibal king dignidad. O yan ang turing da kaya. So, imbes na pagkaramdaman de, alalang gawa, nune, ing pakaramdaman de, balang manakit busbus, nung makananureng akaswan, nung makananureng ayatulan, nung makanano yung mipakarok karing tao, yapin niya ning meging pakera. Iti malilyari, potang king nanumang gagawan tamo, ingke katang sarili yang paulagan tamo, higit katang serbisyong dapat tamong ipagkalub. Ha? Dapat tamong ipagkalub. Anyapin may kaka-competition. Uling, makipagsingkata mo. Singkagaling, singkarakal, singkakatas, something like that. Ha? Anyapin, tamo, may kakaintindi. May sasagsagan tamo. Imbes na may saub-saub tamo. King corporate world, ating competition. King church world, church affairs, ating cooperation, ating coordination. Yung pining pangayaliwata mo. Itamong magobra king pisamban, yung kaya katamong spirit at tutukyan, iya competition. Uling tandanan mo, yung tandanan tamo, yung obrata mo, makipag-obrata mo king gino. Ignanumang maging bunga na ng obrata mo, ala naman king katamong gamat at siking gino. Ignanumang maging bunga na, hindi kaya katang kararaptanan. Anya, alang dahilan o ba't may papag-kompetisyon tamo? Uling, may itong tamo mo parasan. Supposed to be, may itong tamo mo parasan. Nyarpin, katamong talapagobra king pisamban, king kasalpantayanan, alang kompetisyon, ating cooperation, ating coordination. Misaup-saup tamo, no? Misasan metong tamo, mipapanantabi tamo, alang kompetisyon, no? Alang rivalry. Dining kining kapanahunan ng Jesus, may nga takutan la rin ng mamuntukan ng templo, ng fariseo, ng eskriba, ng sacerdote, may nga takutan la. Uling Jesus, alayang katakot-takot. There are no traces of fear, nga hanapin ng kasabihan. There are no traces of fear. Alayang takot ni Jesus. Alayang takot king authority. Kining Ebanghelyong may basa, no? Lebaganing batas na ning Sabat. Actually, itang word lebagan mali At yung tamong hausan na limpasan. King English hausan tayang sublimation. Hausan tayang transcendence. To transcend. Muna sabihin to transcend, to sublimate, to go beyond the letters of the law. Muna sabihin, lalampasan me itang letra na ning batas, alang-alang kitang mas malalam at makabaldugan aparasan. Halimbawa,
imbatas na ning Sabat, no? Nga na, kamanulo, o kamagobra, kingal doon na ning Sabat, no? O ni nga na pinesos, bakit nga na? Nanang mas maulagang dapat tanggawan, ningal doon ning Sabat, gawa kang mayap, gawa kang marok, magligtas kang biye, o makamate. Kay batating metong nga makayarap kayo, metong yang lalaking panat, metong agamat for so many years, magdusaya. So, nang gawa ng Yesus, limpasane itang batas. Limpasan. Ene de kurak, ene dinisobey. Limpasane. Limpasane, uling ating mas maulagang dapat nang gawan, higit pa kingadwanan ng batas. Nanuy itang mas maulagap. Yapin itang magligtas siyang biye. Yapin itang manuluya. Pakayapa nala, ding masakit, mas maulagaya ing biye. At pakayap king tao kaysa king batas na ning Sabat. No? Yan pininggawa ng Yesus. Yan yung gawa ng Yesus ini, may nga takutan la rin ng tao. No? Uling, dining namin, dining leaders, uling, alayan takot, king authority. At alaya naman takot, king nano pa man. Panal na la rin ding leproswan, kakayap la. Dining makasalanan, dining prostitutes, dining tax collectors, pakibayan na lang. Pakibayan na lang. Pakita na anong lunos. Pakita na anong lugod. Dining tao nga rin. Alayang pitatakutan ng giyang nino. Alayang pitatakutan. So, may nga takutan la rin ng karibal. May nga takutan la. Ding makiribal kaya, ila ring may nga takutan. No? Anya ni Jesus nga na inyang kitna nalapin. Bakit nga na nanong admaning batas na ning Sabat? Gawa kang mayap o gawa kang marok? Magligtas kang biye o makamate? Ilabis ang makibat. Wiling baluran nung nanong gusto. O nang erag yung talakaran ni Jesus. Uling tinuring deng kalaban. Tinuring deng karibal i Jesus king upaya. Uling dining tao nga rin dining eskriba, paresewo, kasebyan la rin, magobra la para kisarili ra. Naman para magserbisyo ka rin aliwa. Para kisarili ra. So, Jesus making threat siya karela. Po tanong alimbawang Jesus yang magluwid, bilokono posisyon. Maging ipapagkompetisyon ding CWL, ding apostolado ng panalangin, ding EMDC or what. Nalagyo, competition laking nung yung maging sikat karela, something like that. No? So kaya makayaning balilyari karela parokya. Yung patang kay elami kakasundo. No? Para lang magobra kayong pisamban, elami kakasundo. Uli na pinitang masyado dang pepersonalan yung obra. Ala namang personal kanini Magobra tangan para kingapong Ginoo. Dapat clear ya kay katamo ito. Bankanta itamong mismong leaders. Agyutang may kakaintindi. Agyutang may papanganap tamo kitang kakulangan ng metong at metong. Mabiyasa tamong may papananggap, no? King kakulangan naman ng metong at metong. Biyasa tamong may papamatawad. Something makanyan. Yapining importante ta kay katamo. Dapat siyang espiritu na ning kay katamong pamagmasabal kay katang kasalpantayanan o king obra king kasalpantayanan. Abe tamo, abe. Etamo may papagkompetisyon. Etamo magobra para mo king sarili tamo. There is nothing personal supposed to be. Potang magobra. Betong mo ing mawulaga. Agampanan tamo, ing obrang may tutok kay katamo, alang-alang king lugod tamo, king Ginoo. Betong yung kay katamong moving factor. No? Yapining lugod ning Ginoo. Lugod tamo king Ginoo, lugod ning Ginoo kay katamo, yapiniting misusubong kay katamo, ban magobra. Ban makiugnayan. No? Dapat siya pinita. Aliway itang competition. No? Aliway itang posisyon. Itamo pipapatening posisyon. King pisamban. Alatamo kay corporate world. Atamo pin. Kay corporate world, everything is competition. King competition.
Kaya katamo, coordination, cooperation in the spirit of love. Kaya piniting kaya katamong panalakaran, king pamagserbisyo tamo, king kasalpantayanan, at king pisamban. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Kapatid makatipon tangin ni Keti, ban pagmasusyan ding misteryo ning kekatang pangakabos. Manalangin tamo kin Dios ban itugtog na ing labis-labis ng kanuanan king mabilugayato. Nga tamong manalangin kaya, Gino, dinan mong lunas ing kabilyan mi. Gino, dinan mong lunas ing kabilyan mi. Para karing mitagulaling king karelang sarili kin Dios, manatililasan ng tapat king karelang sumpa, manalangin ta king Ginoo. Gino, dinan mong lunas ing kabilyan mi. Para karing sablang bansa, king pangapawi ning kahagutgutan, asoy wande sa in Dios, king ganap akalayan, manalangin ta king Ginoo. Gino, dinan mong lunas ing kabilyan mi. Para karing masulong na edad, karing at yuking kasakitan, ding bihag at ding sablang magdusa, king pa magdili-dili o sakit, mirinan lasanang kasngawan, kapamilataning lugod tang pamikakapatad, manalangin taking Ginoo. Gino, dinan mong lunas ing kabilyan mi. Para kay katamong makatipon keti, abalo ta sanang gamitang mitmong kayapan, ding material abage, ipagkalob nin Diyos kay katamo, barakatang atayid, kimbage, espiritual, manalangin ta aking Ginoo. Gino, dinan mong lunas ing kabilyan mi. Ginakikikang pakalulo, pagramdaman may kaklis ng kikang balayan, nasa mga tuwan mi ing kikaming pamangailangan. Ginamamalagwa ka sa at pakibatan mo kami. Itingan natin miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Manalangin kayo kapatid, ban kalakwat kayo kayong daon, maging katanggap-tanggapi arapan ng Diyos ipang mayupayang totoo. Tanggapan na sa naginuwi ting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligay ning kayang lagyo, king kaya katang kasaplala ning mabilog a banal a kapulungan. O Diyos sa Ginome, mananon na sanang dating ayin ay ampang mi, pasulungan da ing lugod mi keka, at yatad da kami king bilang hangga. Idiyadon making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginamanatili kaya kayo. At kaya kaan timorin, Itas sila ring puso yun. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati naman ka rin o ipa Diyos king alangangkat lubos mayupaya. Kilugod kay kayang lelanganing tao at inyang mga intulid diyang may parusan.
Kaya kang pakalulo, kaya kayang kinabos kapamilatan ng Kristo. Kaya kapamilatan na rin ang anghel at yung sa blangkoro ng banwa, bit mo kapag mulalan lang sa samba arapan mo. Kaya siwala may magasan metong sana king karela, kabang kakanta rin bit mong tula, indalit ng kikang ligaya, at ngami kang sasabi. Banal, banal, balaleng Ginoo, Diyos sa mayupaya, mi mo yung banwa at ingyato king kekang ligayo. O sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Ikapining banaloig pa, kan simulin sa blang kabanalan, ulinita ipaniga po mi. Itugtog may ng espiritu, mantimayang titipang ambon kareting ayin mi. Ban pa banalanalat para kay kami. Gawan na lang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. At tatandanan mi po, kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang lubdinawa ng biyana, kin pamaylas at kamatayan, kinwa ng tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo at ngana, kunan niya iti kayo nganat kananye. Huling iti yung katawan ko, mamidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Misteryo ng kasalpantayanan. Ikristo meteo, Ikristo sinubliyang mebye, Ikristo datang yang pasibawyo, king kawakasaning panahon. Inyang ining kaganakan mi, ang mapamakalulang higpain kamatayan at pangasubli ng mebye, tarawon mi yake kay ting tinape ng biye, at ting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo keka. Di kami kan sanang misulusuliking katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami ng tingmetong ng banalay Espiritu. Ganakan may oig pa yung banala kapulungan mo makalaganap kay mabilog ayato. Ban may ganapiyas sa aking lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa. Florentino kay kaming Arsobispo. Ting sablang Obispo, Pari, Diakono, at sablang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ting kapatid ming minuna ng pepainawa, kipi kong kapanayon yung pangasubling mebye, idala mo na sa blang mayang mo na biyakeng pakalulo mo. Kitang masalang harapan mo, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karabat dapo makamit king bilang angga, ban kambiyanin mo na Virgen Maria ng Diyos, kambiyan ng San Jose ng esposo na, kambiyanin mo na Apostol sa nagustuhan na kaming patulunan, at kambiyanin sa blang banal, ang bibiyay kalugod-lugod kay kaking kikabaning panabon. Hapon yan at apaligayan na kasana king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kaya Joseph ang mayupayang tuto, kagam ng banalay Espiritu kay kaysablang tangalan at ligaya, manggaman king alangangga. Amen. Ngini manalangin tayo ng kapanaligan at lugod king igpa, karingamanong tiro na kay katama ng Ginoo. Yung pamiti ko panwa, misang paning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo. May pamintuan ng loob mo, kaya disulipan ti banwa. Ing kakanan mi, king aldoldo, ibiya mo kay kami, king aldongeni. Ang panipatawad mo kay kami, ding salami kay ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami. Ang kay paisaul, king tukso, nanigabos mo kami, king marok. Amen. Kapos mo kami ginagin sa blang marok, malugod mo pakalubing kapayapan king panahon mi. Baning ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan, at may kabis kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian at kayo payan, at ligaya manggaman king alangangga. Huwag namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kaya kayo, kapayapan kababya ko kaya kayo. Yung mo sana babaligdan ng kaya kaming kasalanan, noon ay pansinan mo yung kasalpantayanan ng bandala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayag pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman kay ngalangangga. Amen. Payapanin ginaman tabi sa kapilan man kaya kayo. Kaya kaan timurin. Yung pangtayang waganing kapayapan, king metong at metong.
Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Di Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yato, malaring mayawos king apo naning kordero. Ginay ko dapat papalaos keka, dapat kingkas mga man, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningining pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng kayang lupos sa ning sarili ko keka. Kaya mo sana'y pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Salamat king lupot mo at lingaw. Salamat king pakamal mo't pamaningaw. Salamat po, salamat po. Para king biyaya
Panalangin tamo. Kay paming malugod, iting Eucharistyang pagmasusyan mi, king kapigaganakan, king Ginong Yesus, sa panagasan ng sumulong king lugod. Idiyadon na king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po yung orasyo, Emperata laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ingkambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamatena, karing dakal a tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula rin taong may tutukan, maninton panulo para kaniting sakit, at manpat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Bang makasuyo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Hingatan mula retang lilingap karela. Magkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Bang magobra kami para king ikakayap ding sabla. At bang makasawap kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipanigap po mi keka, impatuknangan mo na ing pangakalat niting virus. Ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo. Ang mabibiye ang pong magari, kambe mo. King kametunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Hemos sana pisawili, king aklis mikeka, king kaguluan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili, kaya kayo. At keka ang timurin. Bendisyonan na kayo ni may payang Ginong Diyos, inging pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Umaya kayo king kapayapan, maging tapatasan ng makipag-obra king Ginoo, bit mong lugod at sipagan. Salamat kin Diyos.
Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. The grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Not allow the drop of blood to be shed if we can solve this problem peacefully
Totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end, to your mission, God.